enti se ma me ni babia ni wiase na oba no obi na oba de obekai no what am I say obi ankai no because a dad na je de bekai no oh enti sika de me kan say abrante no in fact na me ni kure ni say enya bibi ana o pade aya ana na me sure say bia o problem bi won adwen o man mu a ye fin say ayedin okay ana omo pa omo enya omo ntem nti omo kwa ba bia na akere won say say ba boa wo dia amo na ska dia ana na for pem for de ebra boy yi dia misusu say ebia be da kwankere ana ebia sunsu mu nipa bi e dia ma Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia nete ye bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pie junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seka. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha. Shonko enkoma wa wohwe mesabre e otuma GHS so na Ghana wa hala dwumadie na ebre aso say ye de eba ebesum na ne de ye ni kokopiemu ewo eye Tepa district ewo eye ahafo ano north municipality wa eye asantemantemo edia ara wosem kase bi esi na so ama je se eye abozifo ewo ho no mo ni ahemfo wo ho krampo de wo mu hum adwiri wo mo papa say eye because of efuo enti kwabrane etimi eji wo pemfo ene akwada wedding finhia edu enso ekra edi efri eye wo mo ansem abusua ensem no emu edo mametwa mo na ba mede mu nkyemu aba besom you now order for your body era and so no emu abrante and diabeto edwa ese eye go for the wedding finhia edunu enum 25 years na order for one no ede just wato ede ahye wo pemfo eso ekunu wo wie ye no watwa eye ne yem eye ne ba wo hye yefunu mu no wo wie ye enso so na tesa akwada wedding finhia edu enso wo ba 17-year-old girl eno so no waje ne kra ede afri eye ne nsam na according to superintendent Martin Asenso our Tepa District Police Commander din nsam no tudwa na wo kire mu SM abrantie we e kire mu anache se eye na afu a wo ho no mu eye brofu no ye da ne do behu na che se mponche no wo maba no maba bebe se na afu no maba re mu ebro ne de keka eye eho enam so motu anamo ekọ emwa ne wura ho ka kire ne sem de ne mwa no eye nani anje ho anu ti won hwe na won twitwa eye ensem so na nyoma etimi de eye din na kamia ko yese ne nsem o kan ye no enya de se emwa ne wura no edidi eye adumenti abra wo fa ye ni form kwan so wo koyo kokko hu se emwa ya sa baba besei eye ne noboa no ebiemu no ene ho a wo fa brantan kopiemu ewo fi on mo kwan na chera se ye wo pemfo yi ene abaya no ena ewo honum na wo bi ni de ba ya je se bufo wo twitwa eye wo pemfo bayi etwa ne yam krampa yi ne ba wo no apie ebia se ku eye abaya du enso na se wo pemfo mpo na ebia waka bibia ma aboafu na waku na eye 17-year-old girl no enso efun so ben ena wo no so eye na brante di sa nyina mo wonsem we ewie ye no
Wakoya wako police for one mo ko chire mu SM wo no de je se eye wo aboa bia baba be se nim fudiem wo kan ya wo mumum eto e de ahye eye no so na se enye emapu na wo potem ho e de bo twi ekoko pie mu ho no na nko mo pa brand ya bonu a ankanya de se nka police for wo betime hu no kure wo se wo no mum e na se bi eye wadi eye awudi samsam na wodi for him eye Prophet Richard Obriye boa e wa ha ye nenum edo eye ensenumo esukọ nto do for mon ka me ho e odi for me mu akwa aba bibi abokodi yeda Kristo ase now odi for anamuntu a abrantie yi atue de na betimi aka ede afon se nipa tiri mo yesum edu sam pempenso no se chese mentime ho asinti watimi eku eye opemfo odi anka yefan say ye mistake ebi a waka bibi ti etia wo ena ma wo bufu ye na chese se kan kura wo utimi edikun no fine what I try ye may unborn baby yefan say no so ye mistake na 17-year-old girl no so kan wo no ede ya no so eye ni utimi san so ekun no edi every eno ne chese dodo na adwen a wo mo ente ase efa fa wo ne sen na wo dwen ho so sen sika me ase bebre a okanya wo de ma me e be chia too much age ahefo for the obi ase obi ankoso no won subscribe to the channel too much age na e woni ama pa bebre ma channel na mi sha obi a sika say the boy na ye no oh yes o in 30s na abranti a ho ni 30 years de dia de na beba utiri mu say twese kan na fa kum opemfo na wia ne ba na wo se ne yemu yi wia ono ane ba wo sa so 17 wo sa che na kum e say wo no ye bo wo ba wia sesa be disha opemfo no ani ana ba me no okra na gya no a oba no ye yesa omeso ne di nani ana we history a antimi mpepa edda emfifio ani krum ho no mo da so once upon a time abrantie bi ba ha maami bi on fifie we won ne kun ba na woni mi yi ne ba so ne yem wo wie ya so wa no san kun ono ani ba o san so was 17 years o bo maami no wa sa brand su enti sa maami ni ba bia ni wiase no ba ye no obi e no ba de obekai no what must say obi an kai no because a dad na je de bekai no oh enti sika de bekai no say abrantie no in fact na mieni mi kreni say enya bibi ana o pade aya ana na me sure say bia o problem bi wona adwen bia no problem me say wo adwini mu problem bi pa adwen mu kan no mani gatete that is it because sika enwo nkrof e wo say na Ghana nipa kunkum akoso na say yet say obi a or driving the yesi boys e wo kro nu yesi wo nyina na o suspect say bi a okutakuta tuo bi e o ka ni o gina anya pe o mutu on ma no o mudi petrol egu ka no o pa da tu o no na say bole bamba e kwa no so lawyer bi ono so dia kofo pe na kunu I said the rate atosha eneno akunkum ani wo ye de e koso no de in fact niam bi ono ma e ha dwen na me susu se saafo no a omo involve wo sa incidents wo nyina no the thing say omo ye na problem bi okay say no problem eno mu nya de a na me gidi sa eye adwuma den o man mu a ye fin sa aye den okay ana omo pa omo ho anya omo ho ntem nti omo kwa ba bi a ne a kire won se ba boa wo de a amo na ska de a ana ma for pemfo ye de ebra boy yi de misusu se ebi a be da kwankire ana ebi a sunsun mu nipa bi e de ama no because untimi nka se odwan ya na ponche aba ba bi wo bro enu nti wo kwa kokun obi keke sika na afuo na wa ye na sika sai na benya fiafu obrodua sika sai na onye fi obrodua sika sai adodo anya se bia revenue bo forecast e nkodua bro nto ni se bia bro ya na odifo ye de anya ne ho nto no so betimi anya ne ho sa sika ya repetition se obi aponche awura wafu abari wo bro eni nti sa de a ene
ojani wura ukunu wie ya ansora o wo san so de ne bakra side de ada side de aka ho ada de wickedness be entino de ekoso no ewo abrante na brabo mu ne ne waye ne de me de misusu say Ghana police ewo so mo ya hu bibi say de o mesi ato so a o ma de wa kofa no etwa say justice bia na o mutimi ade ma maame no ani na busua no say maame na on tiase e mo na busua kan no ebe demand justice ni kunu no o be demand justice nti ma me katashumu mu aso bia wa ha because Ghana ha no de nim say nya ba ni pakum say pie na onipa na o ye bitin nya free o say pa ya ka bia no nya de hwehwe de achi de ya akwan bi nti abrante ne tiase ya mfa ne mfa bibi mu na ya ma ne sebota ya pa onipa kura o ta chi onipa osoma no bota enti a o de ya de o de yesa na aburo keke aponcha ba yi oburo nti wo kunipa no sika me si wiase sika bia no betimi dia mo dasani a betimi enu onipa life ayepe money 3 billion man $1 million antimi antodi ya onipa dia ya enkwa sika ntimi ntonkwa sika ntimi ni onipa sika ntimi na hwe ya de a ekanipa ho na enkanipa ho a na enipa o ye de o titi na o ye de o ha sika na e bibia but ya pese kan se sa enkwa ne sika ntimi ne de ento nti sa waboa aba ba hwi obula in fact sa aboa no mpo na wo chile kunu a chinukunu na de totonwe papa sakra that is me wo teacher ni bi o chama de o primary ono no na owafu omu a o de ekwa afu no de akwa na fu mudwuma ye kọ na ne garden na owo na fu no owo no mponche ba mu a emu aba mu a o me ache mu ani bi na ono akumu ano kum mo ho a kum mo no ma anti se ye bedidi a amo na obetwo mu kum no no de be wi na ma ye de abi obi an akọ efie wakọ efie na abo ne de efiri no na akọ mo mo ne se besere mo me ba ni pakum emo musa ma hwe ye na emwa no mo ba bese se ma do ban no ma no mu ye dia na me so be de be kum it's fine. Okay. Now this, I mean, you are giving all the warning, what the more warning. Now, what one I want to know? Then a new panel, the Ukun, yeah. Not just our agenda. If we got a new panel, what plan on who that? We then who should be quite opposite the idea. But a buano, not buano, about our food. And I would in that so. Where's a principal arching? O mu na hwehwe mu ye mu sha no se ananya bia woni ma me no problem dada na ne baba 17 years no oni go issue sa o 30 30 years oni ni bia sa nti ne ma na aba no so no o 15 kra hu na o fi se bia o 25 e bia no akopelo no anya de e no wa ba ya na ke kana ade de a kire sika de ye kan mo bia mfa diago ye kan mo bia mfa diago e bia na bibi wo se ma me no nya ne hwe a akwadane nti se me ka se ebia akwose akwadane pe anabi odi ma na bibia fa akwadane ho ana bia akwadane ne de amfa ma no ana odi ehu hia he de ayesa ba sa mabua abawafum wo betiti a no ba ya so bare no ba nti wo ku me maame no mimi ku aboa no asa said ku aboa no ku aboa ne bia mo so wo nyina so but ku aboa no no akoko aboa ni wura de emu ade ni wura na ebe fom wo bebe ye ana aboa no bebe se no ba ye na odi bre ni wura no ma ne di aba wickedness the team what den o se Ghana mara na so no mu no abrante we o se make sure se mara no ani ni di na de ye dodo na wanwa krampo eye kuruma no ehene krampo no eye ankobia hene na amoaten tufo wode ne nsam tudwa no wo kire mu se abrante no oponso odi boni nsam ewie ye ba otumrika ba himfie ho na chese wo nkrofo chehye wo ho no ma wo bebe make complain se ye wo dwen biare na ebro na wo complain ye na chese ye wo dwan ewura no emum pese wo mo twa squad se wo mo mebebo no na chese wo mo ka chese na saadi akọ police station na utimi di ewuwie twa wo ho oda ne anoma kokone wako hu nso na wako anafa wako buza se hwan na hu no wakum obi aba be kase nipa no mum twa squad pese wo mo mekum na wo kan se ebia na adwum kan no na se be o adwum yare ana se na adwum bi be obi ana adwum kan no obetimi nya adwen se mekum obi ewentimi se etwa ne ho akwa bomb pelifo amane se obi mum na epam ekume
So that's me can me Okay. So it is either say bia adwene mu how. Okay. Ebi ti ma nipa na de ayesa. Okay. Say nya adwene mu how nso so a ye hwe se de okum am no kokum akwada no asase say wonu o mo problem dia. Ebi ti nya to aso aye de ayesa de. Na problem krampa na wo se wonku obi. Sika obi o ma o hyewa o so so be hawa o hyewa no o hyewa se. Ebi ti mo di yo. Ma say ene nipa kuma say ye kuma akokɔ. Say enya na adwene mu de ha no a ene odi ayesa de ne dia. Na police station no tu mi ka call ye so go e complain. Na ne oye bibi sha de be ya nipa na wakum no esuntimi ne esuntimi. Okay. It's what it is the way no plan. Well, you are calculated of what he's doing. Because or cause damage no. Okay. No, you are not cover up sha de be ya obi anya de enwu ne ma wa de. Why ye? Enti abrantie ni pon sa we with me so no boy na dey say go be protocol go be apostle for na what Tepa ho no. Yes. Oh, that is all permanent na ye bibi. Or permanent na busu na ye de ade na ye bibi. Obi mpumpim for kwa. Because we kupim for na bi ada keja akwada na wale ye me WhatsApp high. Obi ye bibi. Ebi a ye hwem ye. Se bi a okoe na se pepim for party bi mra. Enfamra. We nso apem for the ba na hye dem nso no nso okum a on for the bibi nye de. Emra. Okay. O se ye hwehwemu ni de ya nyina. Na se ne be ya ebi hunu mra no. Se ne bi mra no ni abofa ne be de. Na branch ne be de. Na ye hwe anamonto wo mo eto ya ebetimi de wo hawo enumi bi abre eye oman no ana kurumafo no. Well, it depended. Okay. Ne young tete no na eja esoa na oba soa eja bone enome but na Kristo ntinye de entisa. Okay. Nti ebe depend on abus abrante na busuem. Abrante na busuem na oba anhwe bibi no ma ne de oma anya ne de amfa ho a ede orele ebe de ebeba. But oman no entire bibi na ko ni de no. But I was almost so empire said, Sandy, we are I the Akoso. It didn't even a day. I was in the cramposi and a woman anti bid and a woman will be the a taboo to umber consort a woman a ghost, not just any as a woman or a year cleansing be a woman. I won't find your Sunday be on mine a home a betty, a witty by a day. I beg because then so was it. I couldn't castle uncle. Sadly. Oh yes, our police ni mahama ya na sama besi na ye ne ya ebe ye bibi atokru so ana obi ate den so bon se kwa na obi wo ko ye de osu sa na de abrante nso ayi abeya nsa na ho ebeja bibi enka bi de ade atoko mark bi de atoko no nti se anana no no nye mpamifo ni kromo no anyfo no bibi a omonye ntente na mo obi ankopiridi ama abrante no ya mamra ne de ene ne nko na Ghana ye pesa se bi ni maye bone mra no so bi mu a na me na ya wo hene papa we MP mi ma mi we ayese we say na protocol ni ewuro ase tubo wan sa asam no na ye basa na obi a no akaka dwamu no no de bia odi awro na obi a no ku obi a wode bone se no bo wan sa na sape na baba nti na nsa mi ti krisi obi ku obi nkomra foolish kids ani hu se abrante no asa abakuro ati sa asem se si wo se be kwai obo asim ba abusuafo no hu se abrante na ba no anadwo no a no so so de sikai shine life eno anu because empelifo nye bibi fa wa ye de mra be sha ya timra no nya tete na abrante na ba no ye ya de yankomo no eba na wie ye se de waka se mra no nya tententem yi wo ma so mu ye hwe kaso incident si ye ene ye abrante ye Richard se wo kun ye wo bi twitwa ye de she fridge man next on nsem ye hu ba bi a ye ko ye hu ba bi a ye ko ade asie no na se no wo hwa de ekoi ye nipa no ye so ni mu police for so ni mu ye kan wo court abaye konebra se no ebemma dodo na no wo mo famra na enhye wo mo so se ne ye hu de atoso de di kan ya aba emamu amienu atimi ekwa akwada 10 years ishmo enu ye hu asem kaso de ye hu asem ye hu di akwagosie ye hu se ye abeti susu ede susu Richard di enu susu ye hu asem asese no hu ne se ebemma
youth no ebeka say any an eye for an eye, a tooth for a tooth. Any wo do trace kan wo wo se kan no dia any wo kumia na na mabusuafo so aye den afa e de aye na wo aye afutuo bi ne nsem bi a na wo dia to dwane ye de asi yo sika be ase bebre na no mehwe NDTV news bi akwa bi akwa wia obi pipe obi ne down pipes na wo de hye ne abetu hye ne betu ana boys no tia akwa no omo bu no ho no ma ye de akum onipa na ya be wia ne down pipe no wono momu na wo be pata se mu nkum obi a anto ne plot so but ye jai no obetimi asa ato aso asa akoye de ya obi fufu ye nka se obi ko wia de ye chi na instant ye de ye nkunu omra ne de ensoso so ba se ya ama emra no nsoso anya juma justice delay justice what deny nti e ba sa dia enya mrantie no they will rise up and they will begin to take the law into their own hands never sa dia any sika ye chiwa etua instant pay sika etua pay enti Ghana ni papanefo any akromfo en shachara ane sandia ba bia Ghana ma na ekom sese de na biutu no omuni akoma pa bia omuni otwa honhum bia otwa honhum ne de na omosisi penso osisi penso kwa na otwa honhum kwa nye de ani ho enti na otwa honhum no enani ho otwa honhum ni awade mu otwa honhum ni adwuma mu asofo mu kwa na omukwa nye de omuni de omuni otwa ti sana wo kromfo tutubotom ni owidini wo twese kan kum obi na youth no otwa nye de eni obi afa ti wan hwe na wan sachira wo mchiwa no wan fa nko police station ye be kum police won so yasra mu ye chi obi ni ade ne ba se ye be ayam pese ye ba encourage injustice ni ntino ye so ye hwe se de mra ne eda no ye de ne ba ye de beto na ye de onipa no ko prisoner ye make sure se de audition no yamfanya de yamfama no na akina bi yankom no se 2 months 3 months wo pie epia ehye abusua no omodehye eya victim no de ya ehye omobufu no ma nhwe onipa nso mutimi chine de ekunu ti yama mmara enya dwuma nipa bonefo nye wudi sem a ekoso omanga na no eto onye de eto ntwa wo pesa wo frɛ pastor Richard obi yebo a beti na contact me 0246 42 6375 0246 42 63 75 already show bia yo odifo nyame enhira wo enso no do for aha ene de nkomotwetwe no ese wade nche no for better your comment section like a videos na share on all the social media platform as media ene equia sikapa makram ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enonti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontia ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.